الدار بدك الدار والبلان دي ما اتيقتي يا دلال ديك مون بلان كارا وين؟ l'unica waħda bajda. Taqblu mija jien ngħid li dik mont blanc kara ten fuq. Il-miss mhix taqbel miegħi. Dik ikbar. Dik ikbar laqas tidher fi sħab dik tidher. Ara taqblux miegħi qed tgħid li dik. Dik. Jien qed ngħid li dik. Għax tagħmel ġimgħa u hekk u tant tara muntanji ma tafx li waħda hi mont blanc. Basta bit-turdu bid-dudu man bla. L-estalle sin jafadalle. Illum ma milnijiex għax kienaw xeba sajjetti u taf kemm id-dispjaċina u nitila fuq il-muntanji. Nitbasru ta' xgħad dispjaċina. Issa tlajna bil-cable car u ġejna saw għadna bil-qeda. Mxejnija minn fuq fehem il-cable car u ġejna saw. Ħallejt l-sticks fuq it-train bizbal u l-mulej provda xaħat kien sejjer l-airport u peress ma tiġi tal-laħħom fil-kabina ħalla dawarajh. U grazzi mulej għandi par sticks oħra. Għal-għada. Għallum daqsek għax il-lesson tidher li wafqet minn Antwinina. Ciao u God bless you all.